Hey, baba umselo ukahle. Hayi kuyalunga Yathi ufuna ukubaleka ndoda. Ngize ku ufike egcina kodwa ngihamba liqala. Athina amazwi akho mhlawumbe kusebenzeke kahle kodwa usuku namhlanje. Omnye umfundisi ekhuluma lapha ekhala ngale bandla lakho. Utheni mhlawumbe akuyikhulumele wena. Ya mangabe Paulo khona lapha ePaulo ekhona ethi uve umntana. Sikhathele kuphela, sikhathele nje shembusi. Sikhathele. Uyinyawo zifuni. Yeah, it's been a long day. Akho ukusho. Unawo amagama asasifunda. Bibuladi konzo. Okay. Liyaphila leli bandla leli. Yes, liyaphila leli bandla. Ngithi mina ofuna ukuza wamukelekile. Yini umholi ukahle? Sasa phela bafunjani? Hayi kuyaphileka. Usebenzekile kodwa. Sibe nomsebenzi omuhle manje. Ngolibheke ugoduka manje. Yabo. Isimo esithile nesithile manje. Info ikhona yo. Cishe next week izobe iphelele. Akululanga uvela uaccepte umuntu ba akekho phakathi kwebandla umuntu obukhula nayo maybe ngelinye ixesha ubujonge lukhulu kulo muntu lowo then Ngathi njibala maliqhube sibambe njalo bafuna liqhubeke lenze umsebenzi oncomekayo. Interested kakuye kuye lo mfu. Ndithanda athi bakumfundisi nxa ifika ngenye imini pha endlini esithi uzondicheck uba ndinjani. Ndithi mfundisi ndilahlekelwe lo mzalwane. Cause lo mfo lokunento ebendiqaphela ngaye bendise interested kolo hambo lakhe. Cause uhambo lwakhe beli-interesta kakhulu. Ngiyafuna kakhulu ukududuza umndeni ngokulahlekelwa ngolwethu, especially esemncane ngalolu hlobo abesemncane ngalo. Kubuhlungu kakhulu. Ngiyayimagina i-pain ifamily. Lanyana bazuyithetha ndivuyela ke ba beyithethe ngokwabo lanyana babe beyifitile benzayithetha. Amen. Kodwa ndizama ukuthi ke izinto zalomzalwane zakhawuleza. Ndabona ukuzimisela oku. Ubambamba umntana kaThixo ezimisela. Ungubani wena? Amen. Yes. Ithe incwadi eGalati I think u6. Amen. Kwathi ubani uhluwe sisiphoso. Siyamluleka. Masimluleke kakuhle nathi sinokuzilumkela. Singahelethwa sife sosoya. Amen. Ngokubana nimganqile lamzalo Kwikhole ekhuphela ngaphandle endlini yokukhona. Rather khangela ubuso bukaNkulunkulu ithuba lisekhona. Amen. Akhathaliseki noba inyanga yinye uthe wena ucela ukuphila usesandleni sikaThixo kodwa ukusalayo uzivumele wena ungakalali ngecala ebhedini. Amen.
mayibonge inkosi. That is why today we respect olwethu ngalendlela. Ndiye ndayithetha lento ngolwesini ndathi akukhathaliseki uba kwesi strato nimazela ziphi indaba kodwa thina simazela indaba zokwamukela uYesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu. Simazela ukuthi ngomlomo wakhe wavuma. Wathi andazi bandilindele ntoni kodwa ndiyazi ukuthi endikulindele wokuhle kodwa. Haleluya. Nangokangena kule nkonzo yide esihle. Uzamelane xa ngabethi gubo. Wathina sibethi gubo. Le cawe ichufu za kube ngomso. Uzawufitha. Haleluya. Wathi umntana mtata ndiyeke. Haleluya. Yabona into xa ungayazi ibuze kubanikazi bayo. Kumnandi le nkonzo. Abe ndingayazi bendibonela kude. Ayikumandi le nkonzo. Futhi olwethu akaziqhathanga. Haleluya. Enkosi mfundisi Silvile izolibeke apha. Yasiphilisa. Haleluya. Ngoba apha mfundisi izolityhilwe apha ithetha ngendoda. Haleluya. Because apha kuthethwa